thu beng var thlak tak tak lo ngai thleang hong zali somli nei tu hei a hmel kan hmu hian kan hriat ka ringa bo ko ka kon len em kha hei hem bel a kan dil ta ni phala nei em ti khen kha chang ngai thlang o helai update kan hmu hi thudik ni tu kan ngai hong zali somli nei tu pu henry lal biak zinga bel dil na chu special judge ndnps court in anol ni hi mar chin som pathum sang hele som ni panga a huai kon ko nga zo ka thak police ten heroin hong zari somli an mana anei tu vernia pu henry lal biak zinga thu boi chu alakal mek zera henry lal biak zinga hian special court ndnps act champhai judicial district hen abera dira adil ni hin min november ni som pasari sang hele som ni panga khan special court ndnps act champhai judicial district 1 henry ukil le soka ukil te soingun taka ngai to nuwa bela dil nei nol sakta ni henry ukil te hian henry ko ta tongin dan phal lo thil eng ma an man lo thu te official na that lo thu te man ani line bns section somli pasok le somli poket na phu tanga man ani chan khlu fret ani lo thu pa ka achung te le leina hnai te po khil ani lo thu te mangin bel an dil sakani heti lai hian soka ukil te chuan henry hi he thu boy a hian in nam hnoi ngei nia lan thu le ama an man na dan bo chet na omlo thuan soi ve thunga henry hi thiam lo chang theidin munading ani wangin thu boy ngai tu ani la ya lo chholai lok chu agam lo thuan tak lang ve bok special court ndnps act champhai judicial district 1 soka ukil te soi chu pompuin henry hi thu boy ngai tu ani lai chuan jela lo omri tu kan thutluk na siama psx section somthum panga la sumli panga hoi henry hian khawang chunga dan phal lo tianga ngai tu ani tin bel adil nei nol sak ani ta nei tin hela hianin hi thiam lo la chang chi lova pu ani na kha ading nge yam ti kha fin fia tu kan tuna jera hen ro tang lo ka thiam lo chang phei silang chuanin mi pui te kan so sang le om mangi ma ko chu thiam lo achang ngei tu nga te po han ngai tai ra tin bel te po hian phal sak lo te po hi mi pui hu hang la social media bo wang vel tu han thlir hian a thazo ka nge ti angai to na te po o manga ka ti hian ani ma ko chu chung chu helaya just chuan don hau lo nga danang taka ro khal khania engpo ni se henry chu to na hian ala tang chun zom zel tin adin huna hi ko tin ala ngai to do na tu ta chuan in thiam lo achang umin tu za chu tang tu kani ti kha fin fiala ni lo ti kha athu buai ngai to chung na ro tang khria ni ti kha adin mun kha kan khre thenan ko hon tak lang ve bokani ole nimin lama thu buai nek eng mo oma chu ta chun helai hianin thu thak de ama ko chu hi thu noi de ula kania thu dik ta kani am ti khre ta ni lawa chief minister advisor pani put tbc event chung le lokain lalpek le na chinza te chuan in ban na an thelut ni in voin da ma khan thu athanga an ban na le khai hi mu chia lo mai la wang lai ni poin put tbc bi hi chu chu wangin thu dik ngei ni na langani lokain poi whatsapp lama ban na thelut angin a thang me ka achan ni thei jinga chuan ldc in thlan nei na tu ga hian in mla ni ve chia lo platlum angkoin taksin adu zonga thlang chuaka mla le minister than khat thu mumia lovin chung ho chu din tir ta mia mai nin maran om tak pakhat chuan soya an boina hi a ro yau ti chulong tlai lama zpm ban na the ru chung chanchin khret tu tam na tu khana ti chiang viau mai the ron tia pulo ai na chung chang chu ka khramia lawa he chu angle khole ptbc kha chu chianga chanchin thakla ma ta in soi fiana te po video masara ma kan kon tak lang to pulo ai na hi ani ve thei mai thei he chu ka te chun chu sulam pang in thanga enga mo vel hei ya ding tu anin set chung changa lungoi lo na om ti hi thu enga mo hi om zeu zewa ma ka chu hoi sen takin ka soingam lova i 100% in ani he ka ti lo nia hi thu enga mo de o manga whatsapp chat li ka te kan mu ani ka chon kan kon update patanga hemi channel hi i longai chang thrin don nia he channel a hian thil ho mai me kan tak langai lo wei beng ti wak thei tu nia kan khria tha kan tak lang thrin ani ka han soi ni chu lak lowa ti chuanin a chilam pang mut kan soya a thalam pang kan soi lok tiang he kan health minister hi a thok khop mai thei to pin kam siam thana na thokai lai hian health minister in ma mi district man tu mobile medical unit 1 chuni min khana vai diam
ti hi kan han chiang anga khotliak news atangin ania mobile medical unit van hi Tata AIG General Insurance Company Limited le Swasti the Health Catalyst in CSR Fund atanga an pek ania mobile medical unit van atan hian Tata Yoda pickup chaini in achunga dam lo en x-ray call le test rang tina bungo cheng nuai somni pok man chuang a ha athuam ania NHM nen tong kopin mobile clinic hi nei thrin ani dona ma mid district a doctor le dam doi in omrem chan lo na khong atlan kwalin doctor na se thok tu dang tenen khong phon kwal thrin don ni kan te ni a ko pui lai mai hi thil thulam pang nei pu da kan ti piron pui hi thei to pachu a bial tan po hi na cheman me lo wanga ti tu khopina department chan hi a boi pui ve a tina sokhop me a thulam pang performance kan hu zela long mama han dom pui phot ini a chelam pang theu kan han tilanga thulam pang kan han thai dang ve zok ani e kan han tak lang ve zok ani e ti zok ole Christmas na ya traffic police duty nom le nol don khopui lama chuan kum sang hi le som hi panga Christmas la kum thar sang hi le som hi pok mitinin dam le him tla taka kan man theinan aizol khopui chung mon fanga ni khat thlasom pani sang hi le som hi panga thotan ni tang hian aizol traffic police chon leo thei kain hoi dan bo chena le dan na phut leo thei document fang te endikin no tolerance driving checking akal pui dona leo thei khal tu nei tu zong ta thada ka dan zo ma rin ha kho thau tu kan in nge ni tin he huna hin exhaust kami silence ring de kan tiang chi kamo company no wa sa ni lo medang ta na ha san na siam khopa ang chi headlight le light dang man te po endik ani don bo kan te hi po dung le ya hian ti tu kan ngai dung le ya po Christmas zone piang hin he tiang khal pui hi ani thuina chu kan han tak langa kan lo in rai de don nia engam bolo ti pollution hi ani do ba pollution lo la so dok sa de po thanga ama ko chu motor thang kum khat em pola tling lo te ko chu pollution la ngai lo tu kan hang ngai ya kum danga po chu mi nam ba ko chin chu pollution la kha ngai lo ve ti te po om do thun kha to ama ko chu mi tak chon ziak lang lo wa chip chiang an ka soi thei chi ado ole top nan hei chu he kan tianga PWD minister bu man lan du khop lo nei social media ada kan sa house lama performance lo tha chia lo bok nen tong ba la le sei su la lo nga de bok nen chung vela wang chun ngai bel thei oma tin kong pui chia wanga lung olo na ro tam boka ti chon nimin lama khan to chua a kon oma engineer h gin jala le putilal limpuya MLA te chuanin thule omma chu kan PWD minister hi an pui don ani hela hin official letter ne na kan tak langa kan chiang ver mkhai mangai in the interest of public service the governor of Mizoram is pleased to order that Pu H Kinzala MLA advise of the chief minister technical and putilal limpuya MLA lungle waste Salasis Puvanal Hana minister in matters relating to public works with department with immediate effect on tia chu he thu atang hian an trompui dona putilal limpuya lungle lampang an han tele hilo mom etial ko siam ani don sia kong block tele tivel kha ana samai sia chu wang chonin putilal limpuya na boipui ri chon lungle lampang pon ma kan sompui tu angai la ei chol kho chung siam that ngot lo de lek te ro ka be si sang vio mai na kum fu kan han thlang lenga na kum fu a po fu lai nia siam thei dawa ti ani le chonin ma khi thadon to lo ei tu na po thala nin chho tan to na tho mo po hun to ani kan lo ti ve ni he mi pui da ma tang chuan ti te kha kan on se ya se tu angin he chuna la hianin thu bang wa thak tak update da kon om zel lo na thil ho mai kon ti lo kham kan tum do na kan thil ti ate ngam thil tik tok lo om ni tan siam that thei vek boka tu ma mi fam kin kan on wa ni tin video pan hi pathum kan ti chuaka ti fu vek thei bik lo chang te pom thina chunga te po chon thlir tu te le lo dong song tu te ro zau tak kan put kan ngen bok ni e lu to phatang